kayu. Nayate lalu roko tomaton kijome buntu. Lasu si makasih to kadai na aku mah ya tebai ko tak marna de petampak. Yo tak marna mila be kutana poro to kuma mbasu situ jona tampakan. Yo mi taman nangkai mi manen pasiula idako tela nasi bawan nalo. Tapi ya mai te mian kala ko to patwo koran mi dono mi manen nangkai te nasi bawan nalo. Yo susi tadi kota ena di petampak pakona koduka temi bu arkana tala di bang jotu di sana to yang palungan sebagai mo dito nalis palungan kita itaman dan toy kay mapakan di baiki yo tae na siro tuan pa amite sa base ng pete na tae mo na siro tuan pa daka ari tuan pa manelabay labi sampat te na tae na gan narok ko tu bay yo aman kami doon at ibay nga kimanis sa abit si bawan na lang sa kaligba yo anjo tanman isa na total lang tombang sola ni taru ya ne karu sola beloran tolan ne karu beloran Oke. Yo, meter una tombang. Ya, beloran muksola nekaru to. Jo. Ya. Buntu telan ni. Para tu dulu, ku kiman pataro ida nakacau. Apa? Beloran muksola nekaru to to balan. Lalu. Kita dulu nah tak aksen dito si sek dah lang kami kampung makibu bersama daya perak ya dekorasi sound system kameramen susunan asal komento to protokol ya tolan matande dua yo kemarin yo toma parenta sor ma jenis tolan pada toy mati itu bayi padang kami dolo ya mo ma pirangi kumi te karimba mangsa mutu bayi ya to tomatongkin de tematande iya te tomatongki sa pundu iya to tomatongki langan tiromanda pada te mati iya te tomatongki rokone lawang nasi bato baina ne lawang to yo iya rekete tomatongki sa papakayu iya to tomatongki rokobuntu pada te mati Ende ya papakayo to. Neilawang to jo. Papakayo lang tangana buntu to. Pundu nasa mati to. Alay, tiro manda nasa langan to. Langkay reke. Sama komito to to lama bagi dai to mi aturmeli. Aturmeli. Mata na kombinatori. Pundu to. Yo, ini pasti sawa-sawa. Kapan kaya tu? Yo, buntu to yang di atas pakai. Buntu. Siapa mau? Maperangi kami tujuan na karimbasing.
Ya te jona matande ende la kute dako patasya turun itu saliala matande te. Ya te beni tomaton tasau pundu. Ya to beni tomaton talaman tiro manda. Yo. Yo mote kona tomaton kiro kona lawang ni malumin karami te karibami. Tomat kilo may papakayo. Tomaton kiro ko buntu. Buntu. Kumpaya mo to tuwa pakisor na ko kalemi. Palambiki, paberangki. La ko kamo tomaton ki. La tomaton kindete. La tomaton kiro ko minala. Mitole pa kumpaya dikati apa si pada bodo kita ron ko mitekamu tomaton ki sambara ko minta ime. Pada mo palambiki ko nanggende mo paberangki ko. Nah, ia tu kekurangan nak kemanfaatan orang pagan na ko kalita sa lanasa ko. Kita lepa kita sabar ako mitari mete apa kita dengan na ko pekamu ko orang tomatonki apa melambikan dasyamo ni mali masyala. Maadok ko kumia sawayete na disotinki, na dipotoki. Mari ipi ko mi ito inami, siya mi dipadului ng lami maadok ko, mini ungkarang itu sa bumi. Disabu kumia. Jadi kutole pa kukua sambara kumi ni maadoko joto inami na papatiko mi tomatonta de lambagin na tikan de lambaba. Yo, iya te kita de tematande tama mo kami sampan ni pa episode ni tekamu tomaton kun de tematande. Tama kami pantan patabi tu tahu. Kung keluarga. Iyo tabi usaha dempotan din dito no. Mana ko may mo kerjakan itu dan lakon atau aparin pas ya ministry. Yo. Ya to kamu tomaton kalau mau beloran tu. Dem tatabay hindi sa alam hindi ito baba na puma grena ada ni kasi ire itu. Kamu tomaton kilo beloran tu. Kain masih betul dia lu. Boleh betul dia. Malam kami. Aku sampai ke tempat pertama. Sabar abang penting. Ayaw menekan bilang itu kita tambah kami kerja. Kembali tua. Kamu mau sidak apa tuh mereka minda sudah dipotong. Kami guys. Ya, pakai dulu balai ini. Koli ini nih, koli ini kita. Anda konte pombai. Sini kau naik, itu nama pendek sama. Dion dulu kata karam. Sini sino. Dion. Dion. Aku mau serai kau. Cepat ya, mau lewat. Cepat mau lewat. Tak abang nak pipit di mana pi? Serai kau. Luar biasa.
Oke. Ayan na mo. Yang merah siap, satu lagi.